Ya, umthokozi jijila majongo sintaba ikhonja abagengela inhlilo emhlophe ngabamnyama ngabe yavelaphi. Hawu isikhindi esincane esilingana ingane kuphela hayi umuntu omdala ngoma somleqa. Abafethu sisahlele kamnandi kuyona iSelect Africa TV. La sihleli khona nezinsizwa ingeza uyayibonela ukuthi cha ziqophile bahle bagezile. Abafethu sihleli nabo lana endaweni yakhona la kaMashu eBrick City kuyona iVoice FM laba sivakashele khona estudio. Sihleli nabo namhlanje ke sibathole bukhoma sibabuza imibuzo ngampela ukuthi ngampela iziqophamlando ngabe ngampela zisukaphi saqhamukapi lesi siphetho esihleka ngake samanzi izinsizwa zigeze kahle kanjena sibona ihwanqa madoda liphephethekile izinsizwa ngampela hey kwathi ngithi ziphi intombi mfowethu mfowethu ngiyabonga kakhulu umsakazi ilokhuze mangizothi nje ukungena kancane ngizile nale ntombi ngizobuyela nayo kuyona akonakela mangizothi ukungena kancane ngizovele ngihlale phekwe point leli leziqophamlando ngiyacabanga ukuthi yona into vele le umlaleli afisa kakhulu kuyazi le uthi yiloku abantu ukukhuluma indaba okuthiwa iziqophamlando yini yona iziqophamlando right here uqala ukuthiwa contact iziqophamlando asiqalanga ngokuthiwa iziqophamlando safikela mina ngithe ngifika la eThekwini ngithe ngifika ngimla la eThekwini umgqumeni ngiyambona umgqumeni ubegeza kakhulu engisayingane ngisafunda isikole ukuthi amandla engekho kwahamba kwaze kwazoqhamuka lo mfana ethiwa Iziqophamlando ngambuka lo mfana lo ukuthi sengiyasebenza lapho njoba sengisebenza nje bekuvela usestaleni kudala ukuthi ugqoke into egqoko umculi mfowethu yabo so ngabona ngoba mina umuntu ebengimthanda empilweni nami bekumgqumeni so ukuthi umgqumeni uyageza ukuthi amandla kumina amafishane yabona ngisafunda isikole umgqumeni uyageza mhlawumbe sabamba mhlawumbe uyafika la ethena kakenzeki mina ngize ngazoyibamba la kuyiGqophamlando kuyiGqophamlando ke lithi iGqophamlando ngalesikhathi malihamba lesitolo ngibotha ngihambe nami ngesitolo amandla usubona ukuthi iphakethe impela nawe sekungcono sengikwazi ukuthi ngilihubhe ngalesikhathi ngilihubha ngiyibona ngigezile ngimuhle silo sehla senyuka nabafowethu la eqenjini lo sehla senyuka la ngalesikhathi sehla senyuka mina ngipointa uwethu ukuthi lenkabi le yageza lenkabi le ngokukhona umunye umfana ongekho la inkabi yami kuthiwa uMajayivana wena mfana lo ubegeza amawala egeza nami ngigeza ngase ngithi lo mfana ngimthathe ngimsondeza kwaya ngathola enye inkabi kuthiwa umafutha ayikho la inkabi yami ngayithatha ngayisondeza lenkabi le lo su3 salo su3 lo sigeza uma ngithatha umuntu ngimlethe eduze kwami ukuthi ngithi ngifuna ukuthatha umuntu engizomhlula nami ngithatha umuntu engimbona ukuthi yabo lo muntu lo ubuya ngibhincisele encane lapho wenza ini ukuthi mangabe ukukhuluma ngendaba yokugeza ufuna umuntu ozothi mangabe egeze ukuthi usebehlangene funeke abantu bebaba sebehlangene uyayibona le nto le kube kuhle ngahamba ngabona okay njengamanje iqembu hayi sekufuna silandise ngaqala ngalanda ezinye insizwe segoli sabuye sahlukana nesegoli ngalanda osomqeshe laqhubeka ibanda la lendawo kwafika ophazamisa kwafika omsweli sesibaningi ke manje uyabona nje makuthiwa manje ngoba sesoqashwa manje uma usifuna impela manje sesokhuluma ngopondo uthi opondo bangaki uma uthi asifuna ngoba hayi impela masifikile impela sifike sishiye ekhaya cha mfowethu ngithi nje ngibonge ngincome ngilokho ngincomile ngithi cha izandla zami zidlula ikhanda ngithi ngiyakhotha ngezandla zombili insizwa abafowethu zinhle zigezile ngicabanga ukuthi insizwa isithathe yasibeka ngomlando ngempela wazi iziqophamlando ngiyabona mfowethu ngasho ukuthi ngiyabona ukuthi ubhuti kumina ubhuti and futhi ngiyabona cha nangu intanga yethu lento uma uyithatha uyibuyisela kubantu abancane ngoba phela thina izinto eziningi asizinaki sinaka izinto zokufika esingabuke mhlambe kobhuti sibuka ukuthi untanga yethu mhlambe ugqoka kanje ngibona umfowethu emncane kodwa ulandela abantu abadala kodwa vele kuthi indlela enhle ibuzwa kwabaphambili mntaka baba ulandela obhuti nje wathinte kapi ngizokubeka nje lento bese ubala mina ngibe isiqopha ngingedwa mfowethu mina ngiphisana nabanye obhuti ekhaya sumndeni omkhulu so into engikhule ngibona yenza obhuti kufika nje esigabeni sabomgqumeni nobani abaculi abaphambilini kuze kufika manje into ebengekho kakhulu kuyona kulesikhathi esiphambilini kodwa into engikhule yenziwa vele ekhaya ukuthi uma umfana uqede kweluseni qeda isikole uma uqhubekele phambili emfundweni ephakeme isikhathi aqala sifane ngesamanje manje sekuningi indlela lapho khona nama ikhani sokola kodwa sewuyakwazi ukuthola amathuba angcono so
nami ngabuka ukuthi hayi le ngithelula unyawothi sewobhuti ngoba kokuningi bebekwenza beshayela izandla umphakathi ehlonishwa ngezenzo zabo okube uqopha wemlando bevele emakhweni kahle beshaya intombi lapha nalapha belobola beganwa kuwa ukuqopha umlando uma ukuthi iziqophamlando aziveza ukuthi uswenka nje ukuthi uyaswenka uqophamlando ngokuswenka uqopha umlando ngezigameko odlule kuzona eziwubuhle bokuthi uqopha umlando uthi lo mfana kwaba naye uyawuqopha umlando ulandela emagama kawuyise noma amagama obhuti babo ukuthi hayi kusho nakuleya muzi inkulu isikhona naba nabafana abancane mawuthi uyabheka kancane uthola umuntu onjenganami ngizothi ukuthi encane esihlokweni uthola ukuthi kunezinto asezenzile mhlawumbe ekhaya ezingaphe kwami uthola ukuthi mhlawumbe mangihlala nabantu abadala bethi hayi nomqonjana komfana ubudoda bukhulelo kunjalo ngiqhamula kanjalo mfethu ngiyajabula nje kakhulu ngibone nangu nobhuti ngalana hayi ngolokho engincomile abafowethu insizwa amazinjena bhuti yabona nje mangikubona angazi nginayo lento yokuthi unomzani ubaba wekhaya impela ingodusi khona umakoti khona umuzi khona mangithi ngiyakuthatha impela ngikuqala phansi makuthiwa ngintombi impela ngabe ngiyashalaza manje hayi mfethu ngathi uyishaya isikhonkosini impela hayi ngoba uyabo lento le yokuba yijongo elihlini okuyithanda kakhulu yabo thina esikhulele emakhaya isikhathi esiningi yabona emakhaya lento sibuka zithi mabefika obhuti begezile thina ngalesa sikhathi besingenayo imali yokuthenga kodwa khona obhuti bami njengibalama bebefile ngithathe lokho ababekusebenzisa bangasakusebenzisi benginike khona njengomfana nami ngigqoke nami ngihambe nabo lokhu ngikhula isithombeni ngilandela bona namafika emandleni sekuthini njengamanje sengiyakwazi ukuyimela ngizobuya nje la egameni leZiqophamlando yabo igama leZiqophamlando ngoba ulibona ngazi ukuthi leya abantu uzo bekhuluma ngalo bethi iZiqophamlando ukuthi la thina sibumbene kakhulu so ingakho bethu abantu nathi siziqophamlando ngokuthi abakwazi abantu ukusingenwe yabo noma besingenile abantu siyakwazi ukuyilungisa lonto idlule yabo nanokuthi uma sigqokile so singagqokeli khona ukuthi sichomele umuntu sesizobhala ukuthi njengamanje sidlula obani ngokugqoka no thina senza into yethu enhle kube kuwena osibukelayo ukuthi uyasilandela noma lento esiyenzayo iyacasa ngoba sekusiyakudlula wena mhlawumbe usikhuluma kabi ukuthi laba mina bang overpower ngenye indlela yabo ukuthi sikhuluma kabi kodwa hayi ngokuthi sesizobhala manje sikhukhumeze ukuthi sesingobani thina mhlawumbe sivalile sekuyi no thina siyageza ukuthi nje kuphela sigqugquzela abantu abasibonayo abancane ukuthi hayi naba abantu mhlawumbe ngabalandela in future time mangithola amandla nami abalento ifuna ukuthi ube nayo imali usebenze ngabalandela abantu benza kahle abayikhukhumezi bawathanda futhi nabantu okwesibili nanti masisindawonye sinako ukubonisana obebeshilo na ngisompisi ukuthi emakhaya sinemina nginentombi engayishaya impela zo2 ezizingodo sengilobona ngingaqedile ukuthi ngizoshaya okuzobonakala njengekudala ukuthi hayi insizwa le nasekhaya ngakhile futhi noma ke ngafiki lezi zinge ngifuna ukuthi kufike kulona kodwa kobona kathi hayi le ndoda ikhona kule ndima le yenzayo kodwa ayikhohliwe ibackground yasekhaya abazali abanakekela mfowethu mfowethu wabeka iphuzu lapha elihle kakhulu awukhohliwe ekhaya awukhohliwe nabazali ngoba phela ngeke senze izinto abantu abayibonayo ekhaya ngempela kube kubheda ngiyajabula mfowethu nje ngakho konke okubekayo nokuchazela nezinye insizwa ezibukayo ukuthi nje asikhuleni singene kulesi siphetho samanzi sigeze sibe izinsizwa bafo angigijime ngize kuwena manje ngifuna ukubuza umbuzo la ugijima lana angazi ke ngibone impela amajongo mayimile noma insizwa mayimile ziba nestep nawe uyakubona istep usibambile hayi mfowethu uqinisile uqinisile mfowethu angithi njengoba sikhwele emakhaya nje moya uyoshela mfowethu ushoshela intombi ngeke nje ufike uhlale ngezinqa phansi kumele intombi mayiqhamuka lapha nawe usuyilindile usume ngendlela yokuthi ucupha isoka ukuzibona ukuthi hayi cha uma ngathiwa ngithatha le yansizwa ngabe ngithatha insizwa ngempela ekwazi ukucuphisa isoka so kangibuye la mfowethu egameni leZiqophamlando noma ekugezeni mfowethu ayikho intombi engakuqoma mfowethu unuka ungagezile uthi ngoba nakho ngineyinkomo mina nginani but intombi mayizokuqoma mfowethu kumele nawe uyidonsa nje iseza lapha mawukuthi uyadlula ifuna ukwazi ukuthi ubani odlule lapha ngoba isuku yazi ukuthi kudlula umuntu oyithandayo
ngeke ke mfowethu intombi ize kuwe ithi kusamele ngiqale phansi ngiyoklina lo muntu yes ngeze ngiklina kwezinye izinto wena ungeza umuntu ethi intombi mele igezele umuntu noma iklinele yona imenze abe lento eyona isuke ingasho ukugeza ngokwempilo lokho mfowethu kodwa ke lokho okunye kweziqophamlando mfowethu iziqophamlando nami obhuti engibaficela eThekwini ngathanda indlela abaphila ngayo njengoba bathi ngishina seqaleni nje ukuthi ngithanda indlela abaphila ngayo kodwa ke into ebaluleke kakhulu mfowethu ukuthi sihloniphaneni siphusha impilo yephambili njengoba bathi bengishilo nje ukuthi asihlangene ngokuthi sihlangene ngokuthi kuphela kuyagezwa nani kodwa ke into yokuqala leyo uwazi ukuthi empilweni khona into yokuqala ngayo ngaphambi ukuthi uye kwezinye izinto ngoba eshilo nje untsheba ukuthi ikhonto yokuthi umukhulu ifisa ukuthi ufisa ukuyenza sesikwenza sifisa ukwenza manje ngeke usathi mhlawumbe manje sesifuna ukugqoka futhi ngaphezulu kwalokho sigqoka siyogqoka siqhubeke na kodwa izinto ezibalekile siyaqhubeka futhi nazo sihamba nazo ngempilo siqhubeka siya phambili so nje futhi siyabonga kakhulu nokuthola ithuba ngoba uma ubuka la kuyimvela kancane ukuthi uzothola ithuba lokuvela kwi Select Africa TV kwi Voice FM nani ngeke nje uvela singabacinga amaphara emgwaqeni sibuyise la usuku uzofuna le nto oyifunayo nakithi njengoba sila nje uzofuna le nto oyifunayo ukuthi nomuntu oyithandayo akwazi ukuthi cha ngayithola le nto eziqophamlando ukuthi benza kanje na kanje noma ungeke uzukuthola konke kodwa ukusondela eduze kwethu khona ozokuthola ukwazi ukuya phambili futhi ya abafowethu sesivala sesiphetha ngabe abafowethu batholakalapi ngizoqala nje ngokubonga kuqala kubalaleli beVoice FM bese ngiphinda ngibonga kubabukeli beSelect Africa TV so inamba sitholakala kiyo noma ngeke ngisayisho inamba abafowethu ngizosho inamba yami kuphela ithi 076 06 41512 076 06 41512 uyafisa ukusibona ngakini uyafisa ukuxhumana nathi mawufuna ukuxhumana noyedwa wethu ungayisebenzisa inamba ngokudlulisela kumuntu ofuna ukuxhumana naye mawufuna ukusibona ungangithinta noma ungathinta oyedwa wethu thina nje sumoya munye sihlangene umuntu ongabukelile namhlanje na yilokhu ze YouTube channel ngicela ukuthi atshele omunye umuntu obukela YouTube channel namhlanje na ongabukelile ngicela atshele omunye ongabukelile ukuthi akeze azobuka YouTube channel yeSelect Africa TV obese kuzothi omunye atshele umlaleli alalele iVoice FM ngiyabonga msakazi inhle kakhulu into engiyibonayo nawe uyibukayo umbukele ekhaya ayithusike abafowethu ungena nje emanzini nje ngamakha nje mfowethu ungazi ukuthi mhlambe udinga izinto eziningi njengoba besho abafethu nabo baqale kancane nje amakha nje mfethu abalekile uma umuntu wesilisa intombi uma udlule intombi nzithi cha khona into edlule la bafethu ngithi nje short left ngithi short right ngithi Select Africa TV.